Hello, I giving Boboy na may rakpam. Nahanam pamas di sorgi wapaw ta na bagida maglakpiba ang sige magkatagachari. Agi prathna di nahak na takdir ba wapaw ang sige mapal na isor buhay na nung siba amasung mahaki mi aduga mahaki singlup buhay na nung siba sini. Diba ehak na nahaki na pamda Nolluk-u ning ba dudi nahak na takdir ba wapaw asina. Nahak na nahaki singlup ta pipam tok pa nahaki commitment amasung nahaki singlup ki luching bisingi makapon pam tok pa adugi mahuti silhan bigano. Adu ba wapaw sige mapal na. Naging lupa hinanong siba, naging luching mo singbu hinanong siba, at quite maruoy na, isori matik mga na maghingba punsi na chakot pa ado, eki pratana ni. Ibang umaki wapaw, taminas. Eklunina dum gi Bible du Mark pandu nipan pada kun guni thodik na kun gatrok ta hangdok pi. Mark chapter 8 verses 22 to 26. Sa gi Bible du mun yang bi do hang na mayang mo chin na pasark. Adagi Mahak na Bethsaida da laklame. Adagi mi Singh na Mahak ki mapam da mitang ma purak laga Mahak pu sokpi ne ba mangon da haizermi. Adagi Mahak na mitang badugi makut pai duna kungi mapanda putoklami. Aduga Mahak na Mahak ki mamita tinsitchin biduna mangon da kut thambiraga hanglami. Nahak karigumba ama uba phangbra. Mitang baduna hangana yangkacharaga haiki. Aina mi Singh asi upambi gumna ko chachatpuwi. Adagi Jisu na mughana makut ani adu Mahak ki mamit ani da thambirami. Amasung Mahak pu yen khat halami. Aduga Mahak na uba phangjare amasung pot pum na magseng na uba ngamjare. Mahak na haibadi Jisu na Mahak pu asi haiduna mayum da thaki. Khunda changluganu amasung khunda leba kanama tadasu madu hairuganu. Masi sorgi wahini. Sorgi mating ni si prathna dus. Kung ipamusong isor. Na kinapamda na chanu pa Jisu Khristagi mingda ako'y lakchari. Ako'y bumating pangbi. Nahaki wahay asi. Tanza na ba? Kangza na ba? Lausunza na ba? Tawasang manahang ako'y ginungda tabak subi. Naki wahay asibu taroy daw badagi ko'y bukanbi. Ay ko'y gilang pang na ba wakal sing ibungon na hang na naki wahay asida pasan doon na tambi. Pero mapalam gi amusung manung drom dagi lakdo ba ayat pasing dagi na hang na kanbi. Krista na haki Thawaida tabak subi ba dagi mapal na ningna sige makad lay krab ay ko'y kuding magna na haki wahay asibu mun na tasana bagita magta mating pangbi. Tumning badagi ghari yengado badagi. Aduga tay atopa ayat pa khuding magsing dagi. Tantharakado badagi. Ibungon na hak na ko'y bukanbi. Ayak mating pangbi. Ay ko'y kudumok mating pangbi. Jisu Khristagi miniziripin. Amen. Adab sila na usang ako'y loy na magsi mitang lay na kalas. Aduga ako'y gimangda ako'y butching na bagida magta guide ahum kaglaya. Ahan ba chingado unupa adu di arapa ubang amda arapa phazna mayek sing ubang amda unupa man ay gumba. Ani siya nupado na, anak pa mayig sing ubang amdo. Arapat di dum ubang amdo. Ahum siya nupa sina, mamit amma ta sok taba. Pajana ning thi sina ubalo na mangamba. Mit pajana ubang amba kata na tana. Mamit ang mami sing butching bibagi experience pajana leben pa.
Harba ahum dugi manung duda makhoigi tung ina bagi damata karamano aikhoina kharingadis. Asigi paukhum sidi aikhoina dum khangaba paukhum ne. Aikhoi loinamak ahum su rupal chudna khangani. Ahum su nupal duna tana ahan ba ani dugi marakta amma khan boy bata adu apang mane. Right? Kolonam apang mane hai na du. Now, ngasi kini mitai koina pamina kraba ngahake mamang da hojik ngahake mamang pamina kraba Jisu Christ na mitang nupa amabu phan bagi matang asida Jisu Christa se yes mitang basingbu lamjing bor lamtak amakhak natana mitang ba adugi mathakta matik laina panduna mitang bu mit uhanba ngamba mapu oina koina ugani now ngasai aina pigi pandam adugi guide today ma mamit pudi tang de phajna budi ui adu experience yam le mana tawba ngam da amadu di mitang bai khois man mit uhan bangam adu Jisu de mitang basingbu chingbi bu khatana te mana ngam se khang ma khatana te adu gi matang da adu bu mahak na mitang bu phan bangam me mamit udra badu da mahak na uhanba ngam me adu oiba tar ga de Karigumba aikoina mamit phaba experience lebe nupa adu aikoi bu chingna bagi da magda khan boy batar gadi har bu nupa adu gadi Krishna thoidok hendong na phai thoidok hendong na pangan kale thoidok hendong na matik lai andu oi batar gadi aikoina Krista asibu taibang pan le biram khuding makki mathak ta khwai gi tho hen boina aikoina mapu khaloi da bagi maram karai da lebe khan makhatana tana aikoi gi punsina Mahak bu thajou da matau karam adu har basigi matang dane aikoi ngasigi pamina kraba jaga sa da yeng mina gadu bis adu na koi ngasigi nim da khangmina bya ba chob warol de asini wa machang mapumoy wa machang verse 22 da gina 20 ka 8 power 26 power sida aikoi yeng mina kraba dugum na asini Thajabasa Jisuda thajou maramdi Mahak khaktana Thawaida tanglabasingbu uhanba ngammi Jisu na tabatai kana amat leite Thawaida tanglabasingbu uhanba ngamba Mahak khaktana aduna mangona thajou Christians trust in Jesus for only He can give sight to the spiritually blind. There is none who can give sight to the spiritually blind, but Jesus and Jesus alone. Aikona hojik paminaraga takraba wari ase Matthew amasung Luke aduga John da uba phangda wari ni Mark khaktangna Mark khatana isan ba record to wari man aduga Mark na harba wari asi thammiba jaga ase asing magi haiba ba target ishorgi thawaina thabak subi bagi mapalna ishorgi wai ishorgi thawaina in ninduna ibagi mapalna thamkhibani mafam asida adu Mark na thammiba mafam ase munu yeng boy ba target di yamna maru oiba aduga yamna art leba mafam amane karigumba kanagumba ishorgi wahai nainabasing amsung tambibasing natin harba Mark pandup nipan ki pada kungani thoy ase kungani thoy ki thogdok asina Mark ki larik asigi achobo section ama piba jaga amane amron nai boy batagadi ishorni abi boy batagadi mathangi nungmai ne Jisu Krista ase Krista na Peter na chilhai na haidok pagi matang na khoi tamina gani adu chapter 1 dagi na pandup ama dagi na pandup Nipangi mamangi nomajing phabo aikun takraba wapau khuding maksing do hairiba jaga haibadi mathangi nomajing Peter na Jisu Christ bu Christian haina haiga do bodo haiba thodok do yauna na bidam chingak pa thodok ngak tane khangdaba manate udaba manate nate du oidriba manate adu Jisu Christ gi sebok ki machin dagi saitan dagi nataba bhut ching dagi nataba adu Jisu Christ gi sebok masa maktagi Jisu Christ gi sebok maktagi tarak ka do ba confession amane chilhai amane aduna haiba jaga si da thamam liba se aduki matik ningthi jaba aduga atha liba jaga amane ramde aikoina mamangi nomajing na tamina khraba jaga do yengbo oiba tar ga de aikoina
ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯅꯣꯡꯃꯥꯏꯖꯤꯡꯗ ꯐꯔꯤꯁꯤꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯒꯤ ꯁꯦꯕꯣꯛꯁꯤꯡꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨ ꯊꯋꯥꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯤꯠ ꯇꯥꯡꯕꯅꯤ ꯏꯍꯥꯟ ꯍꯥꯟꯕꯗꯗꯤ ꯐꯔꯤꯁꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯤꯠ ꯇꯥꯡꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯒꯤ ꯁꯦꯕꯣꯛꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯤꯠ ꯇꯥꯡꯕꯁꯤꯒ ꯈꯦꯠꯅꯩ ꯐꯔꯤꯁꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯤꯠ ꯇꯥꯡꯕꯗꯨꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯁꯥꯊꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕꯗꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯕꯨ ꯊꯥꯖꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯗꯨ ꯑꯔꯥꯟꯕ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯎꯍꯟꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯔꯩ ꯌꯦꯠꯅꯅꯕ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯅ ꯁꯦꯕꯣꯛꯁꯤꯡꯗꯤ ꯑꯣꯏꯗꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯁꯦꯕꯣꯛꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯃꯤꯠ ꯇꯥꯡꯂꯤ ꯊꯋꯥꯏꯗ ꯐꯔꯤꯁꯤꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯅ ꯇꯥꯡꯕꯒꯨꯝꯕꯗꯤ ꯇꯥꯡꯗꯦ ꯑꯗꯨ ꯃꯈꯣꯏ ꯃꯤꯠ ꯇꯥꯡꯕ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯚꯨ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯄꯨ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯥꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯑꯗꯨ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯗꯕꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟꯅ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯍꯥꯛ ꯂꯩꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯈꯤꯕꯗꯣ ꯇꯟ ꯑꯃꯈꯛꯇꯪ ꯆꯥꯅꯕ ꯂꯩꯔꯛꯇꯕ ꯃꯇꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯊꯥꯖꯗꯕꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁꯦꯕꯣꯛꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯃꯤꯠ ꯇꯥꯡꯕ ꯑꯗꯨ ꯊꯋꯥꯏꯒꯤ ꯃꯤꯠ ꯇꯥꯡꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯁꯦꯛꯁꯟ ꯑꯗꯨꯗ ꯎꯕ ꯐꯪꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯦꯛ ꯊꯪꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯕ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇ ꯌꯦꯡꯂꯛꯀꯗꯣꯏꯁꯦ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯅ ꯃꯃꯤꯠ ꯇꯥꯡꯕ ꯅꯨꯄꯥ ꯑꯃꯕꯨ ꯐꯍꯟꯕꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯅꯤ ꯎꯕ꯭ꯔꯥ ꯐꯔꯤꯁꯤꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯒꯤ ꯁꯦꯕꯣꯛꯀꯤ ꯃꯃꯤꯠ ꯇꯥꯡꯕꯗꯨ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯅ ꯎꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇ ꯄꯥꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯖꯒꯥꯗꯨꯗ ꯎꯠꯂꯛꯀꯗꯣꯏꯁꯤꯅ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯅ ꯃꯤꯠ ꯇꯥꯡꯕ ꯑꯃꯕꯨ ꯃꯇꯧ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯐꯍꯟꯕꯤꯒꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯕ ꯐꯪꯃꯤꯟꯅꯈ꯭ꯔꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄꯥꯃꯤꯟꯅꯈ꯭ꯔꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯅ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯌꯦꯡꯂꯛꯀꯗꯧꯕ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯅ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯅ ꯃꯤꯠ ꯇꯥꯡꯕꯁꯤꯕꯨ ꯐꯍꯟꯕ ꯃꯑꯣꯡꯁꯦ ꯃꯥꯅ ꯑꯇꯩ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯐꯍꯟꯗ꯭ꯔꯤꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗꯨꯗꯤ ꯃꯥꯅ ꯐꯍꯟ It is very unusual the way how he heals this blind man ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯍꯥꯛꯅꯁꯨ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯅ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯖꯒꯥ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯃꯥꯔꯛꯀꯤꯗꯃꯛꯇꯗꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯁꯦꯛꯁꯟ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯥꯔꯛꯀꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯁꯦꯛꯁꯟ ꯀꯔꯥꯏ ꯐꯥꯎꯕ ꯆꯠꯀꯅꯤ ꯄꯟꯗꯨꯞ 10ꯒꯤ ꯄꯗ 52 ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯁꯦ ꯒꯂꯤꯜꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗꯨꯗ ꯊꯧꯒꯜ ꯇꯧꯔꯝꯕꯗꯒꯤ ꯊꯣꯛꯂꯒ ꯖꯦꯔꯨꯁꯂꯦꯝ ꯂꯣꯝꯗ ꯂꯥꯛꯄ ꯍꯧꯔꯕꯅꯤ ꯃꯥ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯦꯕꯣꯛꯁꯤꯡꯗꯨꯒ ꯖꯦꯔꯨꯁꯂꯦꯝ ꯇꯝꯅ ꯆꯠꯄ ꯂꯝꯕꯤꯗꯨꯗꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯥ ꯑꯉꯛꯄ ꯊꯕꯛ ꯀꯌꯥ ꯇꯧꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯎꯕ ꯐꯪꯉꯣꯏ ꯄꯤꯇꯔꯅ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯁꯦ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯅꯦ ꯃꯁꯥꯌꯥꯅꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯦꯛ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕ ꯃꯇꯝ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒ ꯄꯟꯗꯨꯞ 10ꯒꯤ ꯄꯗ 52 ꯐꯥꯎꯕ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯕ ꯐꯪꯒꯗꯤ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯅ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯦꯕꯣꯛꯁꯤꯡꯒ ꯂꯣꯏꯅꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯈꯣꯏꯕꯨ ꯇꯝꯕꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯎꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯪꯒꯅꯤ ꯑꯅꯥꯕ ꯐꯟꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯌꯥ ꯎꯕ ꯐꯪꯉꯣꯏ ꯑꯗꯨ ꯑꯅꯥꯕ ꯐꯟꯕ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯟꯊꯕ ꯆꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯎꯕ ꯐꯪꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗ ꯇꯧꯔꯤꯕꯗꯣ ꯀꯩꯅꯣ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯅ ꯑꯁꯦꯡꯕꯗ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯐꯍꯟꯈꯤꯕ ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯅ ꯊꯋꯥꯏꯔꯣꯝꯒꯤ ꯃꯃꯤꯠ ꯇꯥꯡꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯦꯕꯣꯛꯁꯤꯡ ꯃꯃꯤꯠ ꯇꯥꯡꯕꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯇꯝꯕꯤꯕꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟꯅ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟꯅ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯚꯥꯞ ꯇꯥꯍꯟꯕꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯠ ꯇꯥꯡꯕꯗꯨꯕꯨ ꯐꯍꯟꯕꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯕ ꯐꯪꯒꯗꯣꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯌꯦꯡꯈ꯭ꯔꯤꯕ ꯋꯥꯔꯤ ꯑꯁꯤ ꯌꯦꯡꯉꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯋꯥꯔꯤ ꯑꯁꯤ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯋꯥꯔꯤꯅꯤ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯋꯥꯔꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯋꯥꯔꯤ ꯑꯁꯤ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯋꯥꯔꯤ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯁꯦꯕꯣꯛꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯅ ꯄꯥꯟꯗꯝ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯋꯥꯔꯤꯅꯤ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯀꯔꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯋꯥꯏꯒꯤ ꯃꯤꯠ ꯇꯥꯡꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯐꯔꯛꯄꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤꯗ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯕꯨ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨ ꯎꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯇꯧꯗꯣꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯅ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯚꯥꯞ ꯇꯥꯍꯟꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯖꯒꯥ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯨꯟꯅ ꯌꯦꯡꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯚꯔꯁ 22 ꯌꯦꯡꯕ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯕꯦꯠꯁꯥꯏꯗꯥꯗꯅꯤ ꯑꯒꯦꯟ ꯖꯤꯎꯁꯤꯡꯅ ꯅꯝꯅ ꯇꯥꯕ ꯃꯐꯝ ꯑꯃꯗꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯕꯦꯠꯁꯥꯏꯗꯥ ꯑꯁꯤꯗ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯅ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕ ꯃꯇꯝ ꯑꯗꯨꯗꯗꯤ ꯃꯤꯁꯤꯡꯅ ꯃꯤꯠ ꯇꯥꯡꯕ ꯑꯃ ꯄꯨꯔꯛꯄꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯚꯔꯁ 22 ꯎꯕ ꯐꯪꯉꯤ ꯑꯗꯨ 9ꯒꯤ ꯄꯗ 22 ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯤꯠ ꯇꯥꯡꯕ ꯑꯃ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯗ ꯄꯨꯔꯛꯑꯦ ꯀꯅꯥꯅ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯇꯥꯔꯝꯕ ꯑꯣꯏꯊꯣꯛꯑꯦ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯒꯤ ꯊꯧꯒꯜ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯤꯡ ꯒꯂꯤꯜꯒꯤ ꯑꯀꯣꯏꯕꯗ ꯀꯄꯔꯅꯥꯎꯝꯗ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯚꯟ ꯕꯦꯠꯁꯥꯏꯗꯥꯔꯣꯝꯗ ꯑꯉꯛꯄ ꯊꯕꯛꯁꯤꯡ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯊꯪꯅꯕ ꯈꯨꯟꯗ ꯃꯤ 8,000 ꯇꯟꯗꯨꯝ 8ꯅ ꯄꯤꯖꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯀꯨꯏ ꯀꯨꯏꯗꯅ ꯃꯇꯝ ꯈꯔꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯈꯨꯟ ꯑꯁꯤꯃꯛꯀꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯃꯤ ꯅꯨꯄꯥ ꯈꯛꯇꯪ 5,000 ꯑꯣꯏꯕꯗꯨ ꯇꯟꯗꯨꯝ 5 ꯉꯥ 2ꯅ ꯄꯤꯖꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯕꯦꯠꯁꯥꯏꯗꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯅ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯒꯤ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯕ ꯄꯥꯡꯒꯜ ꯃꯍꯥꯛ ꯑꯅꯥꯕꯁꯤꯡ ꯐꯍꯟꯕ ꯉꯝꯕ ꯚꯨꯠ ꯆꯪꯕꯁꯤꯡ ꯇꯥꯟꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯕ ꯏꯚꯟ ꯖꯥꯏꯔꯁꯀꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯤ ꯍꯤꯡꯒꯠꯍꯟꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯐꯥꯎꯕ ꯃꯈꯣꯏ ꯇꯥꯔꯝꯕꯒꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯆꯥꯟꯁ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯡꯅ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇ ꯑꯁꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯕꯦꯠꯁꯥꯏꯗꯥ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯃꯤꯡ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯠꯄꯁꯦ ꯆꯪꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯉꯛꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯔꯤꯁꯨ ꯑꯣꯏꯗꯦ
aduga makoina Jisu Christ bu khangba mong si mana tawba ngamba dune haibadi tanu mga ngani mi lising mga pisaba na nupa khatane adu kana gumana haibagi matung inadi haiba sorry why tambiba sing amasung Bible nei sing haibagi matung inadi adu Jisu Christ na pisere do charana mi lising kun mga mong ne ani matam du nupa lising mga khatane nupi angang ka thade na nupa ne nupi ne angang ne puna thabo be tar charana mi lising kun mga mong Jisu Christ na pisere tandu mga ngani na aduna icham chamba thawang amadi natre right aduna Khristagi matik mai tawang amadu moi loine makhang adubu hari mitang unupa asidi ma taram badi yai adubu ma tawang amma kariya mat laite Mahaki Pangal Jisu Khristagi manak lakpang amba kariya mat oithokte ma ubusu ngamde aduga Khristagi manak tana chatpasu ma ngamde aduna maram oraga ma kunung si magi marup singna most probably marup sing or kerle ka gi mi singna marapu karam ba kerle ka gi mi Jisu bu khangba Jisu gi maram da khangba Jisu gi Pangal gi mata khangba sing aduna har mitang nupa si bu pura gan lai aduga makoina kari dawe makoina Jisu da har mitang ba si bu sokpi na ba gi da makte na makoi pratna or makoi gi nije ba si ningsing brasi gi manaba thodok ma krai de thoki gental sing gi lamdu thoki bane mana pangba aduga lon phasana thoktaba wa phasana ngang da marai lo manu pa da kari dawe makoina thengna ba gi da makta now kari gi da makta har mi sing asina Jisu Christ na sokpi na ba gi da makta hai ba no hai na ha bi do mark na phama sa mayek sing na hai de adu mamangi jaga sing ekona chapter sing pa bo ba tar ga di again kaugum se hai ba mi sing Christ na tokra ba anak pa thabak sing gi matang da taram la ga do ba mi sing ni adu ni hai ai khale adu makoina taram ba wari sing gi marak ta ekona chapter 5 ki verse 25 to 34 pau ba da ukhiba chei tara ng thoi ta ba nu pi du na mana phakhi do kari ma pa no Jisu Christ gi phiji sokpo gi ma pa khatane ne phakri do right adu igui kui da thangna ba khun adu da Jisu Christ gi mafam da sokpi na ba gi da makta puraki ba nu pa do pungpha phana marai lom lone mak pharaga mana pang lone mak pharaga pungseng sena phaki ba du matang ma khoi taram be adu Christ gi mafam da sok na ba gi da makta ma khoi gi hai ja ba do khoi u ba phang na makhata na kum jing mang da hai ba jaga sa da gi thaja ba moina Christ bu khang le hai na hai ba singlup ai khoi na tam jaga do ba jaga sing le ihan ham ba Thawaida mi tanglabasingbu apa ba paus no pagi mapala Jisu Christ da purak pa se Christ bu khang le ba nang amasung ai gi ithodang karigum ai khoina ai khoi gi isor khang dre ba chil naw sing maru mapang sing Thawaida mi tanglib mi sing se bunung si oi ba tar ga tha sa bisile inaw sing nang amasung ai na ai khoi isor khang dre ba maru mapang imung manung amasung sagina tai college campus le ba khuding mak sing asida akhoi gi akoi bada lairima pum khuding mak sing se mit pan bo oiba tar su makoi na taibang pan bagi hiram khuding mak sing uba ngam bo oiba tar ga su thawai gi oiba rom da Bible ta mi bagi matung ni makoi thawai gi mitang li ba mi sing mamangi matam da mitang ba mi sing je phangba yam na lai aduki mati yam na yame aduga chamana matam sa da Christ bu khang da mi aduki mati ekhoi na khang ningna sangas gi thokhi ba matam da ekhoi na gari thau matam da uba mi ayam thawai da mitang li ba mi sing ni infal manung sa hingba matam asida su ekhoi lebek ekhoi kerle kai le pum khudi mos no yeng matam da ayam bana thawai da mitang li ba mi sing hai ba sida Christ bu khang le ba Christ bu ura ba magi Pangal gi matang na tar ba khatna ta magi Pangal aduna hongdok pi ba thaja ba oi ba Christian ba nang amasung aingonda I died. I'm going to tell them. I'm going to call the Utpam Dokon Nungsibagi, quietly wang but tow on adude. Makoibu upaba wapang sandopagi mapana Chris the Purak Basini. Harbis the Nangamsungam Lumna Lobage. Harbis the Nangamsung, a second asida, Nangamsung no Hingliba Punsi, Asigi routine adu, high ribbon Nungsibagi tabak asida, high but Tauzalgi tabak asida, Aduga high but Christian gi tabak, Christian gi Taudang asida. Hai ba tawna bi dam nangam sungai routine ka mana sem bage ai khoi gi punsi adu Kristana ai khoi de gi tawhaning ba thabak asigi matung inna hingbai khoi oribra or ai khoi gi aning ba pam badu da ai khoi gi mathau ta ba sing adu khaktang phangna bagi tawna bagi adu da khatang hingna bagi punsi mang du hingbra adu tha ja bi inaw sing Isor Jisu Christ bu mayek sing na khang da mi sing asina
Jisu Christ mitang amu phanba ngamme haina hai matam da Christ da purak poi ba targadi ai khoi na khangli ba sida hai ba mi sing sina khangbu dagi he na luthana khangi Mahak hakchang mitang ma katang phanba ngamba Christ na te Mahak thawai gi mitang ba phanba ngamba Christ ne Mahak hakchang gi mit udaba do katang phanba ngamba Christ na te adu lom nai da norok ta lege do ba adu dagi isor gi asaw ba dagi ningkha tam na pi ba ngamba Christ ne adu nangam sungai na khangi Christ bu luthana khang man nangam sungai di Harb missing as the Todok and quit a book of talked over. Harb is the way Wakal to the Prathna of them talked over. Harb is a quick Todangam and Haneko and Lumar from talked over. An issue with the Sing among him in a punsi. Among him in a punsi. I mean, Thajabasa now sing. Jisu Christ na ikoibu singlup amada thambibagi thodok hendok maram mayamgi marak ama hai boy batargdi aikoi se koi isa na isa bu minam jaba mi singne aikoi gi thamoi se hauju phau ba aikoi bu minam liba thamoi singne adu aikoi gi thamoi ne aikoi bu minam me hai na habsa aikoi kari gumma tam de sugang khang na chak matam singya adu gi de motne koi singlup da thambiris now hai ba punsi do da karamana no Harb missing as the economy of Yabs. Is already white, Baba Gimapana. Sing Lona Bagimapana. Toriba Tabak, Kanagum Bisilina, Omana Toriba Puns, Tabaxing, Hingiba Punsi, Mang is already getting Baginet there with the Kanaka Matamda. Harb Bisilina, Adubu, Pap the Lave, Amusung Pap the Tar Bisilina, Adubu, Chris the Purkna Bagidama. Mazma talk when I talk when this is there. I don't take I don't Mazma. I do it. I do Khristagi to me living. I you person to horrible come to Mahak. Come out to now. I do. I couldn't him the punsi nate. I coina pap the labor. Amusung masana toriba tabak adu pap never kang the bamakai adum labor. Chill now. I couldn't over tag. No pure was no power or pursue. High with the prathna gimapala. Christ the Thajaduna. Wari sana bagimapana. High with chill now. The Christ the Purakudo. I could tabak or give them amoina. Pap adu the Tadok Panataban. Adu pap adu dagi Mahak kanana with them a Christ the Purapunsi or Gadon. Adu quite over Thajabasa now. Atau Thajabasa in our singing Papa don't equate Tamoy Kahenbra. I wish I could say Papa don't equate Tamoy Kaibra. Or Tabagano Chile, Matam Late, schedule them hang the Ig the Makta, deadline Naxale, Perikayam not Naxale. Matam Hamakarem to late, Manimang Chelie, Aduda. Isagi Pap. Amasung Thajabasa now singing Papa Dubu Uda among the Hingba Punsi. Christa the Puda Punsi to the Nangso Hingbra. How are you living? Kramai Hinglesi Zagas Nangi Punsi, Amasunga Punsi. Kramai Hinglesi Punsi the Nasiramit. Thajabasa now sing. Mang Thawai Christ the Purakpa Aduga Singlup to Ladiva Pap na Mitanghala by Chili now Adubu Christ the Purakpa say Tazabamoina, I could get hone. I could get hone. Ayaki tone, Nahak in a tone. Nahak is in a tone. Aduga Nahak is in a tone. Aduga high Basida, excuse later. Tabak Paniam Chinbay, schedule Yam Chinbay. Aduga Manimang Mayam Chinbay, Imungi to Tabak Mayam Lebe, deadline Mayam Nasalapay, same with the sermon Mayam Lebe, Pagado Blarik Mayam Lebe, Asigi Tabak, Asi Todaba Yade, Asi Aikogi Tabakne. This is our duty as a Christian to those who are lost, to bring them to Christ and to bring brothers and sisters in sin to Christ. Our duty, and we have no excuse. Makakatana yengse. We're going to verse 23 to 25 how was it? Jisu Christ the mitang nupa to with the koi uba pangani. Yanham the verse 23 ham circle the kari uba pangi. Harb nupado, pure monda duga, harb nupa mitang nupa Jisu Christ na makut pairaga, mayam gi marktigi chingtoga, kungi wang with the mark chatker. Our naibo batagidi, Jisu Christ na nupa do butengbi. Magi kujing pairaga. Mag but putopi.
ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯤꯠ ꯇꯥꯡꯕ ꯅꯨꯄꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯈꯨꯖꯦꯡ ꯄꯥꯔꯒ ꯆꯤꯡꯂꯤꯕ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇ ꯑꯗꯨ ꯌꯥꯏꯐꯕ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯅꯤ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯌꯥꯏꯐꯕꯅꯤ ꯃꯤꯠ ꯇꯥꯡꯕꯁꯤꯡꯅ or ꯃꯤꯠ ꯇꯥꯡꯕꯕꯨ ꯁꯣꯔꯣꯛꯇ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯄꯤꯔꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯅ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯪꯒꯅꯤ ꯃꯈꯨꯠ ꯄꯥꯏꯔꯒ ꯁꯣꯔꯣꯛ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯄꯤꯕꯒꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯗ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯊꯧꯑꯣꯡ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯤꯠ ꯇꯥꯡꯕ ꯃꯤꯅ ꯍꯔꯥꯎꯕ ꯈꯨꯍꯔꯥꯎꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯅꯨꯄꯥꯁꯤꯗꯁꯨ ꯐꯥꯎꯔꯝꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯕ ꯐꯪꯂꯤꯕꯁꯤ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯒꯤ ꯃꯤꯅꯨꯡꯁꯤꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯑꯇꯩ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯎꯕ ꯐꯪꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯎꯕ ꯐꯪꯉꯦ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇ ꯑꯁꯤ ꯄꯥꯞꯅ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄꯥꯞꯀꯤ ꯃꯃꯨꯅ ꯅꯣꯏꯍꯠꯂꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯂꯥꯛꯄ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯤꯡꯗ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯎꯠꯄ ꯄ꯭ꯔꯚꯨꯅꯤ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯄꯥꯜꯅ ꯅꯨꯄꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯈꯨꯖꯦꯡ ꯄꯥꯏꯗꯨꯅ ꯃꯍꯥꯛꯄꯨ ꯈꯨꯜꯒꯤ ꯃꯄꯥꯜ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯨꯊꯣꯛꯏ Now again, ꯀꯔꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯅ ꯃꯤ ꯑꯗꯨ ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯐꯍꯟꯗ꯭ꯔꯤꯕꯅꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯈꯨꯟꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯄꯨꯊꯣꯛꯏꯕꯅꯣ ꯃꯥꯔꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯗꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯎꯈ꯭ꯔꯕ ꯖꯒꯥꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯌꯦꯡꯕ or ꯋꯥꯈꯜ ꯇꯧꯕ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ likely ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯅ unnecessary attraction ꯃꯥ ꯄꯥꯝꯗꯦ ꯃꯤꯁꯤꯡꯅ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯃꯥꯅ ꯄꯥꯝꯗꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯑꯣꯝꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯗꯣ ꯃꯥ ꯄꯥꯝꯗꯕꯒꯤ ꯃꯔꯝꯅ ꯑꯣꯏꯔꯝꯒꯅꯤ ꯅꯨꯄꯥꯗꯣ ꯃꯥꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯨꯂꯨꯝꯗꯒꯤ ꯇꯪꯈꯥꯏꯒꯤ ꯖꯒꯥꯗꯨꯗ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯏ ꯃꯥꯅ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯃꯤꯠꯇ ꯇꯤꯟ ꯁꯤꯠꯆꯤꯟꯕꯤꯗꯨꯅ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯈꯨꯠ ꯊꯝꯕꯤꯔꯒ ꯃꯍꯥꯛ ꯍꯪꯉꯤ ꯀꯔꯤ ꯅꯍꯥꯛ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃ ꯎꯕ ꯐꯪꯕ꯭ꯔꯥ and then verse 24ꯗ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏ ꯑꯩꯅ ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯎꯄꯥꯝꯕꯤꯒꯨꯝ ꯀꯣꯏꯆꯠ ꯆꯠꯄ ꯎꯏ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯅ ꯎꯗ꯭ꯔꯤ ꯃꯥ and verse 25ꯗꯗꯤ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯈꯨꯠ ꯑꯅꯤꯗꯨ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯤꯠꯇ ꯊꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯍꯥꯛꯄꯨ ꯌꯦꯡꯈꯠꯍꯜꯂꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯅ ꯊꯦꯡꯕ ꯃꯇꯝ ꯑꯗꯨꯗꯗꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯅꯨꯄꯥ ꯑꯗꯨ ꯃꯃꯤꯠ ꯇꯥꯡꯕ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯐꯔꯦ Now ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯅꯨꯄꯥ ꯑꯁꯤ ꯃꯃꯤꯠ ꯇꯥꯡꯕ ꯅꯨꯄꯥ ꯑꯁꯤ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯊꯦꯡꯕꯒꯤ ꯃꯄꯥꯜꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯃꯤꯠ ꯇꯥꯡꯕꯗꯨ ꯐꯍꯜꯂꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯋꯥꯍꯩꯅ ꯐꯍꯟꯕ ꯉꯝꯃꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇ ꯑꯁꯤ ꯇꯥꯏꯕꯪ ꯄꯥꯟꯕ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯋꯥꯍꯩ ꯈꯛꯇꯅ ꯁꯦꯝꯈꯤꯕ ꯃꯄꯨꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯇꯩ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯖꯒꯥꯁꯤꯡꯗ ꯚꯨꯠ ꯇꯥꯟꯊꯣꯛꯄꯕꯨ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯋꯥꯍꯩꯒꯤ ꯃꯄꯥꯜꯅ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯅꯣꯡꯂꯩ ꯅꯨꯡꯁꯤꯠ ꯈꯥꯝꯕꯗꯁꯨ ꯃꯥꯒꯤ ꯋꯥꯍꯩꯒꯤ ꯃꯄꯥꯜꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯅꯨꯄꯥ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯐꯍꯟꯕ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ again ꯃꯥꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯊꯦꯡꯗꯨꯅ ꯃꯥꯕꯨ ꯐꯍꯟꯕ ꯉꯝꯃꯤ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯅꯥ ꯄꯪꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯋꯥ ꯀꯌꯥ ꯉꯥꯡꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯅꯨꯄꯥꯗꯨꯕꯨ ꯐꯍꯟꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯎꯠꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯃꯛꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯅ ꯎꯠꯂꯤꯕꯁꯦ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯎꯠꯂꯤꯕꯁꯦ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯅꯨꯄꯥ ꯎꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯃꯤꯠ ꯎꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯅꯨꯄꯥ ꯑꯁꯤꯗ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯃꯤꯠ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯊꯦꯡꯕꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟꯅ ꯎꯠꯂꯤꯕꯁꯦ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯃꯤꯠ ꯇꯥꯡꯕ ꯅꯨꯄꯥꯗꯨꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯃꯤꯠ ꯇꯥꯡꯕꯗꯨ ꯐꯍꯟꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯃꯥꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯑꯗꯨꯅ ꯊꯦꯡꯕꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟꯅ මꯉꯣꯟꯗ ꯈꯪꯍꯟꯕꯅꯤ Again, this is Jesus assuring this blind man that he will heal him for sure. Again, this is an act of love and compassion. Nungsibagi amasung chanbibagi thabak amani. Now, Jisu Krishna maki tinna sitlaga mi nupasing mamit phanma matam asida ayambana aikoina soina pagadaba jaga se kaino hai oiba targadi o Pangal se Jisu Krishna gi tinna du leibagumna ai wakal leg lana khankibe. Nade nupa mamitang nupa dona mitang bu uba phangai se ma Jisu Krishna gi tin sitpaduna maram organte Pangal du Jisu Krishna gi tin du na te yar se adu Jisu Krishna masa manga du ne. Now asigi confused legum se asigi mana bada karmana hojiki singlup khar de karmana confused le baptize tauba numit ki ising se masi da launa bu hona bada madu da khara phangaura de na nonga ekta baptize tauba hapta am wala ngai du dagi ai gatang pibiu go ai gatang pibiu adu singlup mayam ne pibiu dum harak padu ne ekta madu kona na ba taxi achauba or khujai achauba ising do lauraga baptize on bidam karigidamang ta o baptize or bagi ising do thak boi ta ana ba bhai hakcha angang masa sagat ba bhai ana ba bhai adugi wakal da Pangal kariyam tale Pangal kana don leise Jisu Christ da katane Pangal leise aduna hai bazida lana koi chinghan gumse lana thaja gumse chumde ya Pangal du Christ mangon leise adugo mahangna Jisu Christ na verse 24 gi 24 sida uba matam dadi 23 gi loselak pasik 24 ga da Jisu Christ na han makai tawda ba mak tu ihan hamde mak wahang hang nupa da uba phangla brian adugo ani su badadi Jisu Christ na ma bu phan ba matam da har mitang ba se phan ba matam da stage ani thokna phale right yan han ma tinsilaga mamito noraga sologa yangat han matam da kadawen nupa duna aina mi sing si upambi gun ko chat uba phang
Now, most probably, asig nupa angang orang ngadik mamitang mo nupa mo orang mo. Ma missing ni have the kang meaning ma hanan uram maga mitang gi bagum so orang ngani. Aduni na asig nupa sa na missing the ugum no meaning ya mayek yam na sengtri. Blur chatli. Hai ba se arapu ubangam da bor anapu ubangam da spec season bi chili naw sang dum khang ni spec hek lothok ma tam da mang le missing sing do ka mi ni have the khang adu kanano have the kya khang da ma tam sing le. Adugi maong do ne. Aduga Jisu Krishna har mi nupa do aniek su wona thengba matam adu ne ma ki mamitang sing sing na phan ba. Now Krishna na nan makai phalakrab anaba sing de kamaina phalakono amuktang da mapung phana. Sila sung sa I couldn't score the Bama High over target. Jisu Krishna sing nupa mamitang ma phan matam da. Howji kan gi anaba phalin ne haina tawriba mayam sig ka su man da mong ne. Jisu Krishna hoi stage ani di change andubu pumseng sing na phale pumseng sing na uhal spek ha bagi mathau ta de sing nu pa hojigan gi adu nate anaba phan man na lani prarthana kara tawrani adu kai kino khara tawraga na adu chum de ngak tane chin thi ngak tane circus ana ba missing ngak tane adu missing thasa big no adu missing and the Christian to thabak si yang bi ani chuna thengba matam da di ke da verse 25 kilos la poduda ubu phange adugo por khudimak seng ne ure mana hangme bu hangde kari gida mag Jesu Christ no pa se phan matam da amuk na pula phan dana ani changhalis atai pham da ma amuk na lollo na mag phan bane har wang se pa humpi matam da kari ma Jesu Christ na Anirak chang na phali bese nupa adubu nupa da mamitang ba adu yamna aruba case ama oibagi maram na mana phanba nga matamda pumseng sing na amuking na phanba nga magi pangal laitaba na maram oirang na khan boiba target adu aranba wakhalon ne adu gi maram din natte maram di Krista ase asibabu hingat hanba ngamba prabhu ne Jairus ki macha nupi adu talitha ku mi katang haraga wahai khara khaktana ma asiba do hingat han ki bane Lazarus nemi humni siraga monghaman da ibnu pa da thong hang do halaga thengmok theng de bi Lazarus tholo dong haiba matam da tholo khan ba Christian na asiba hingat han ba Christian duna asiki mi tang waje phan matam da yamna lu na thong ngani haiba du di andu di chumde Jisu Christ ki pangal wat pa ki mam na te or Jisu Christ ase ma khar seginu mi se khar wa bana maram oraga chokha bana maram se natte I think there are two reasons. There may be more. Maram I need thajabasa maram ani asi lei hana ikale. Ona asidegi hena leram badi. Hena ham badi sini. Ishwarna tawu thabo khudi mok sing ase. Ai khoi loine mak bha pane haba kaisu leite. Maram de ishwarna tawu thabo khudi mok sing se mahaki aning bagi matungina mahaki maong da mahang na pam maong no tawe. Ai khoi na pamana kari ishwarna matam khudi mok ta tawu se ai khoi gi aning bagi matungina ai khoi na prarthana ta mong adu makta da ishwarna adu mana sung tau tau roi ishwarna adu mana sung tau tau roi ma aduga ma ki lambi sing adu ai khoi na matam pumba adum khangba ka su oithokte mandi ma ki ishwarni ma ki aning bu ma ki aning mong adum tawe adu Christ is ishwarni so yan hamba di Mahak nga tawriba mong ase mahak nga phai na khanba mong adu ne Ani suba di asigi mapana magi sa boxing ni mahana kari umukara tambi bagi maram na ay thasay maruin makoy mamit thawai mamit tang badu karamay na phala kada upano hay na ay badu Jisu Khristagi sa boxing si mapam sa dalay riba mamit tang manupa si katsamane thawai rom da now first is mitang badu ga makoy mitang mong sa gimana de makoy Khristagi tung illi Krishna ang putawa thaba khudi mok sing adu saitana tawri makhoi kesu hainde adu gi maika di first sing asiga manade adu mak makoi thawai da mitang li sing adu makoi mitang li haibese Jisu Khristagi pangal adu makoi thajada ba adu mamang section adu ekoi dum ubudum phangre adu bu har mitang ba du Jisu Khristagi ahan ba theng bi ba adu na maki mamita maki tin sitchin duna Tenglaga pahan matamda mami sami oina ubagumna harba se boxing asinasu asigi account asigi matungda
Jisu Khristagi matang Mahak se Messiah ni haina haibadu khanggadori mami sami oina karamana koi khangani Peter na verse 27 again 30 pawda aise misna kani haina haibagi aduga noi nei bu kani haina haibagi haiba matamda Peter na kari harakani nahakti Christian adu harakani. So this is the first phase of Jesus opening the eyes of this blind disciple, spiritually blind disciple. Thawaida mitang liba Thajabasa magi sebok adugi mamit hangbugi ahanba phase ni. Adu harba pawda harba sebok asina Jisu Khristagi oiba masung magi thabak adu mapung pana khangbi kesu oiba. Harba just Peter na hek confession sigi matung takpo matam Jisu Christ na maki sigida matang haiba matam da kari hai mana puthoga Jisu Christ adu adum oi da boys adu Jisu Christ na kari hai chathokro ai tung da gi satan even Jisu Christ the Messiah na habi khange adu magi oi isorgi aning bamusung apam bamusung thorang khudi masung mapung pana khangbadi oidre so makoi mamiti ure adubu ugum na ure missing do mami sami oina Haiba sebok sing asina Jisu Christ ase Masiha dun haiba khangbo oiba targasu aikoi mathang urakadu verse chapter 10 phaw da urakpa matam se kaino haiba oiba targadi Jisu Christ the Masiha ne haina makoi thajaba oiba targasu khangbo oiba targasu or haigi oiba targasu haiba sebok sing asina thajaba da wana thoka dori se haiba Masiha ase awaba khangaga sigani asi wakhalon se ne makoi matha sa de amuk mayek sing ode se adu harba sebok sing asigi makoi mami sami khudi mak sing Jisu Christ na mapung phana pumseng sing na kokthok pigani karma matamda Mahak na siraga hingal aba matung adu aduga Mahak na Pentecost magi thawai sing thabirak panu mi adu harba sebok sing asigi mapamda Jisu Christ sagi oiriba maki thabak amsung sori thawrang khudi mak sing adu pura mayek seng boigani and that would be his second touch to his disciple. I don't know. Haiba ngasai hana haiba aduguna pandam amoina haiba angaba thabaga Jisu Christ magi sebok sing adu tambi. Now verse 26 de ekoi kari uba phangi. Ai mi adu nupa adu mamitang nupa adu pumseng sing na phare mayek sing na ure loina ma khange hana gum mak amugona uba phange. Adugu Mahak sahard natna mayum na sakar Jisu Christ na haiba ki matungina. Now again kenaba ma haiba uba targadi Ate missing the Christian hype in the Sangaga, Khristagi Matang hype, the Harvard no Pansi, Magi Mayum the Sangaga, Magi Mayum the Secretary, Khristagi hype in Big Matuina. Elisa back the Mahani and the Ninkizana illustrator was a Amakang, the Harvey, I don't know what I'm seeing. One color again, say, Mamitanga Manupa, Panaquin Mamita, Camp Mamitang, Lerno Kang, I think Nupasan, Ihan Hana, Magi Mayum the Mamitanga Parakan the Chat Panamita. Maru and Ian on a table, I'm at the Paminaga Magi, you pick a saxam in a minute. Come on, turn with the one. My Maggie to Peter them, labor than young one. And on tone of Pazaga than Ugi the one tone of Kuigre. Mine be kind of the kind of sack to them. Nang Urak Padangari. I'm to the penny and Zika. I do you more than 11 with the chair. And it seems an eye boy with our but I'm going lam lady boy with our getting. McCoy, mother, high was it talking to talk with them that I won't have time or any yum parliament passing. You might have been. Yum halakban numida yum halakani hain habadagi koi inu pising uningi akoi matam lemni koi chancing uningi akoi matam lemni habanu akoi mit una phone the wari sana habadu aram khorang bam sung nungsi the power oi batagadi matam sang mamit udrabasina mamit urakpa matam da Mahaki nupi kya gi matik ning thisan yang ngamgani magi nupi ne ikai na hai oi batag ngai ko yengi yam ta pen nam de yengsege Adu Thajabasa sing. Asina tabar Jisu Christ na nangamusung aibu ihan hana ikoi gi thawag mit pangan bi matamda ikoi da thengki punsi. Akona pamusung ayr an the sira gi sorgi asawu du phangba da matik charing matamda. Haiba Christa asina. Taibang pam da miye be sak ong loduna. Pap na mar mor kan da siba musung sorgi asawu phangba da matik char ba ikoi gi da makta. Aikoi na high in Bangam the Dharmas and Magi Punsi the Mahang Hinglaga. Aikoi na see the Masi the cross Matak listening any among the Mahak Siraga, whom you should meet Hinglaga. High Mahaki Tabak Adu the Thajaba Matamda, Papta Leramba, Amamba Leramba, Mahak na Angan Badakan Bire, Aduga, a seaboard and a hingbo and bire,
पाप त सिरम धर्म चेंबद हिंगत हनबिरे हाइब खुदिंग मक सिंग से मागी थौजाना थाजबगी मपाना नंग अमसुंग आइगी पुंसीदा तौबिखरब अचोब थबक अम नत्रिब्रा अदुगा एकोइन इहाना जिसु ख्रिस्तबु थाजदुना माबु कन्बि मपु मसुंग प्रभु ओइना लौसनजबगी मतम अदुदा नंग अमसुंग आइगी थमोइद जिसु ख्रिस्तबु क्या पामखिबा अदु निंसिंगब्रा क्या मतिक पामे मागी मतंग वारि सानबा क्या मतिक पामे नंग अमसुंग मागी वाहै पाबा बाइबल पाबा प्रार्थना तौबा थाजबसिंग लोइनबा जिसु ख्रिस्तगी मतंग मरुपसिंग दा हाइदोकपा हिरम खुदिंग मक सिंग अदु नंग अमसुंग आइ हारिबा पुंसी नंग अमसुंग हिंगजिब्रा नंगसि बावा आई प्रार्थना अमसुंग आइगी आसादि मफम असे थाजब हाइना लेख्रब अखोइ खुदिंग मक सिंग असे हारिबा जगह अदु हारिबा पुंसीगी जगह अदु हिंगख्रे हाइना हाइबसे आइगी आसाने अदुबु आया अस्यूम तौबुदि पामदे नाक असिगुम हराउबगी पुंसीजे नाक थेंगनख्रब्रा ngasi numita Christian ne chahi mayam orambe ya or thabak mayam torambe church ki karigi adu basi wang ngasi numita nangon hangi Jisu Christa bu kan bi mapu masung Prabhu oina thajabagi harauba amasung nungaiba mi singna uba ya mongi oiba harauba nungaiba adu nahak thengnakrabra nahak nongna poklabra nahak tasingna kan bi phangnabra Karigum asigi wang sa karigum nano ay khangdri haina hai boy bata ka sila na nahak no poom da bagi chang yam na wangi nahak kan biu phangon da bagi chang yam na wangi maram di karigum nahak ta sing ne kan biu phang bo oi bata ra badi ta sing nahak no pok la mi ema oi bata ra gadi Christian na nahak ki da maga tau bi ba thavak asan hak soi na khangani अदुद नहाक सोयना हरावगनी अदुग नाके हरावगु नहाक खक्तंग न खंगोय नाकी इमुंग न खंगनी नाकी मरु मपान खंगनी सिंगलुप न खंगनी करिगुम हाइबा ख्रिस्ट बु थेंगनेबगी इहाना न उबगी हरावबा मसुम नुंगाइबा असिगी वारी से नहाकी पुंसी ओइदब ओइबा तारगदी नहाक मितांगलिब नुपासिग चपमाने नहाक हुजुक फाव नहाकी थवागी मितांगली नहाक ख्रिस्ट उद्री नहाक कनबीबा फंगद्रे अदुगा नहाक मथौ ताबदु जिसु ख्रिस्तगी फहनबेबगी सोकपीबदुने नहार माके पबु वापाउ ताख्रे ख्रिस्टना लाक्तुना पापचेन मसिंगीदमक्ता क्रॉस मथक्ते सिबिरगा नुमित हुमनि सुबु नुमित हिंगरखिबगी हाइबा ख्रिस्तगी थबकदु नहाक ngasiगी नुमिता नहाकी पापतै पुंग होंगदर मंगोंदा थाजबि असि अहाक नखोय नोलुकचनिंग नंगोन नोलुकचनिंग ख्रिस्त लाक्पि थाजबगी मपान अदुगा महाकी फहनबीबगी खुद अदुना सोकपिगने महाकना नहाकपु कौबगी खोंजेल असे तारबदि नथमै कलहनगनो ख्रिस्तदा पापतगी पुंग होंगदना महाकु थाजबिंग असिगी नुमित अदुगा नहाकी थवागी मितांगबदगी पुमजेंग सिंगना फबा फंगजगि ख्रिस्तदा लाक्पि अदुगा थाजबिसिल नाउसिंग ख्रिस्तबु खंख्रबा मागी सेबोक्सिंग असिगुमना आइखोइदसु मयेक सेंगदबा मितफम लै Jisu Christ kan bi mapune mahak akhoi mapune mahak leiba mafamda akhoi gi nungai belai mahak na akhoi awal pasing pipi bangami mahak na akhoi gi awal pasing khangbi amesu akhoi gi damang ningbi khuding mak sing ase nang amesu ngai na khang adu oiba tar basu hai achumba khuding mak sing ase khanglaba matam adu phauda akhoi da mayek sengdaba mitpham lei aduna maram oragani akhoi gi prabhu gi aningba sibu gyan takadu bodu gi akhoi gi thamoi hek lamang na riba अदुगा अखोने मंगोंदा थाजफम थोकप मओंग अदुदा अखोय थाजबगी पुंसि हिंगदबगी मरम हाइबसिना मरम ओरगनि हाइबा चममनबा मिटफम हाइबा मयेक सेंगदबा मिटफम ब्लर चटपा असिना मरम ओरगनि नंगमसुगनि ngasigi nimita Christada yengfam थोकप मओंग ले yengदना तायम पानबगी अवाबसिंग अदुगा ngaiak ki oiba mathau tabu khuding maksing अखोगी leitabasing अदुगा अखोगी अवाबा अमसुंग अकीबा अमसुंग पुंची तुजुंग हनबा खुदिमक सिंग दु खक्तंग येंगा लेरगा अखोगी दमलक्ता पांगल दा अमसुंग थौजाल दा मिनुंगसिदा वाबा नंग अमसुंग आगी दमलक लेबा ख्रिस्ता अदुदा लेंगदना येंगबगी पुंसीदा अखोई थाजबा यादबा पुंसीदा हेगे हिंगबगी मरमदे अखोगी मिटफम सामे हाइबस जिसु ख्रिस्ट की सेबोक्सिंग असिगुमना नंगमसुंग आइसुंग असिगी निमिता ख्रिस्टना अनिरक सुबो ओइना थेंगबिबा अमसुंग सोकपिबा अदुगी मथौ ताबा मिसिंग
Chahi tara Christian or pay, chahi kun Christian or pay, chahi manga Christian or pay, or chahi ahum Christian or pay, owning boys no, Thajaba or by quoting maxing as say, Pap ki haksang hingman and maram oraga, I could give mipam salmon and maram oraga, Khristagi sopi matau tariba, I coin. I hug me. Nahag me. Thajabasa now sing a housing power, I could punsi, they could mitang bazaga singly. Adu har mitang liba jaga khudi mak singadu or mami sam liba jaga singadu Jisu Krishna ma ki wahai gi mapal adu ma ki mi sing gi mapal ai khoida uhan biba ngame adu nangam sungai thasabra nangam sungai gi mami samba mitpham asigi matang da nangam sungai thasabra ya zabra ko ai khogi marta kana gum bakharamade Hakchang matau tabu adum yeng by henman keep in the murmur. Adamatan the Kanbudun henman budun maram oraga. Jisu Khristagi the mark the Thawaida high in Bagi Punsi aduda. Thawaida and a hing by missing later benate. By Sagi matau taba adu kaktang yengling matamaduda. High badu yam the maru or bagum the culling matam the Thawaida maru or badu yang the loropa, yang no repa. Hakjang gi oiba lairaba adu imung gi oiba lairaba hiram khuding mak sing aduda mitche adum thamba hen ban maram oraganda wakal kan man hen ban maram oraganda thawai gi oiba lairaba tu lai thok ngaro ko punsi aduga aduna maram oraga prathana toba matamda ishora gi nizib matam magi wahai pa matam Thajaba Jisuda now sing a singlukta punminabagi maru oi basing adudagi tapna lap thorok pohorop. Eh matam da kun sisna boys kino matam kar kakini right? Matam kar kakini. Adu bar matam kar aduna hapta orakani. Hapta aduna tha orakani. Tha aduna chahi orakani. Aduna Thajaba Jisuda now sing. Hai basing maik sing tabi. Nakong hangdok tuna. Nangam sungai punsi laiba punsigi mathau taba khuding mak sing adu aikhoi loinemak phangle haibadi hairaga aikhoi gi hakchang aikhoi gi thawai gi punsi aduna lairaba masung chudatnaba amoin hingboi bataragadi hakchang gi hiram khudimak singda pumnamak leiba pumnak piba ngamba pumnamak phangboi bataragasu Khristada harawa punsi du hingba ngamoi aduga akangba aduga haraw kung khangdaba punsi adum hingani hakchang e pot khudimak leiba oi bataragasu aduna Thajabasa Jisuda now say aikhoi khudingma ai hak amasung nahak Jisu Krishna sokpi mathauta aikhoi na mami samliba jaga sing se mayek seng nu na bidam aikhoi na wakal khan de jaga de koi wakal khan ma hauna na bidam aikhoi na thajabagi khong thang de jaga de koi thajabagi khong thang bina bidam aduga mangon da tatna nungti numit khudima ki thajana na bidam akta Khristagi sokpi bad nang amasung aina mathauta aduga hairi basi gidama Jisu Krishna sokpi na bigidama magi thamoi chawi mag minung si chawi nangam sungena mon sang mathauda thajaba Prabhuda karim da khangde nan pum ma khangbi nahak na ai mi tang bu han bi ki bane haujik su uhan bi nahak na ai bu ching bi ai gi tokpham thokpu do kain ai bu tang pi we all need to keep ourselves available for Jesus' touch. I call it loinema. Jisu Krishna tenghan bin na bagidam. Amasun sokpi na bagidam magta. I call it isana taurang to mathauta. Now, how do we do that? Karamain tawni ko. Karamain tawni. Yan ham dadi. Humility. Karamain tawni. Karamain na Jisu Krishna teng ba ya teng na bagidam ta I ko taurang to matam chupata lai ni. Mitang basigumna. Ma reluctant hoide. Mission pubudu ma lai. Jisu Krishna tenghalle Krishna par chingbu ma dum chatle Prabhu mayam ai nang khang Prabhu adui thab karim tawde ma tung dum mil how humility Nolluk-u nangam sangai Thajabasa Jisuda na sang ai koi punsa nolung na bagi damak maram aduki matik le maram wate maram lising tara dagi hena yame ngasi paw ba Thajaba amo oiba taragasu ai koi
Christian ge theology loina ma khangba mi kanam ta leite right Bible gi wahang gi pahum gui ma akhoi karim da khangde punsi ge wahang gi pahum gui ma akhoi loina ma khangde akhoi na khangbe theology khara si asisu pura mapung pha mong no khangba kanam ta leite khoi soida leibra leiba oi betar gi ai class lo bulake I want to sit under you listen to you and hear you akhoi pahum karim ta leite Taibang pan basida, I couldn't kang but tau riba chali hiram kudimo se sima de a purama pung pana, a soiba matiaudana, kang le taure, have you ever karim later, right? Even up a wapa with Ningtiza basi power with I could punna mapung pana kangba, I could yodri. I could hope with an eye kangba. How with an eye, but how with an eye with the lady. We're at the beginnings of the beginnings. Even Isor, mapung pana koi kangmangam there. I call you Punjation, Jisu, Christo, I call you Nungsiba Christo, I call you the Maga Sibiki Christo, I call you the Maga Sargi Tadoki Christa, Tazabam Topmong, the Tazagado Puns de Gako Yam Tatana Adu Makantai. I know I grab Hiram Kudimaxing as a khaktana, Hiram Lissing Tara Henley, I call you Mitang, Libamsum, Misam, Livasing Tadabas in housing. And here's one thing. How do we prepare ourselves? Humble yourself in the power of Jesus. Jisu Khristagi Pangal, aduda, Nolluk-u. I could no longer be the maram loin and Malay. I walk like can't be walk. Bible Karapapa, the Lady Karapapa, the Karataba, podcast Karataba, the theology, Ataba Karapapa, the Warish Hanamatam, the Mini Karapahum Kumbanga Maktaba, the Mini Pahum Wahanga Hanakumatam, the Kara Satina, Nintis and I can explain to Wangam Gibu, Kanum Kalabi Monda, right? I don't know. I go Yodri. There was a Nolluk-u was a Karamban I could lakani. Thajaba Moina, I could consider because Mitang Libasagassing. I do the Mitang have a Kangmakatana, I do Yazaba Matam, I do Kaktanga. I think Nolluk-u was a lakani. I go hire Nolluk-u, I could put on one wong over. Sure, you want Pabamatam, the Chamna, Sahim, the Bible, Pablo, Sinabi, the Paroi. I do Agi Tamoy the Prabhu, Agi Tamoy, Nahaki, Wahaina, Swok trip, Agi Punsi Karambazagari, I do Chang Yang Magimapan. Wapau Tabamatan the Udumurum Gasutaro, Wapau Tabamatan the Gari and Gasutaro, Wapau Tabamatan the Karamkan, Loidino Kala Kastori, Wapau Tabamatan, Isorgi Wahai Adugi Mapana, Agi Hoji Liva Punsi, Nahana Kariwano, Ngambi, there is Aibu Wangambi, I know the Ngambi, Aibu Hongdopi, Aibu Kangambi, Agi Mitamu Hanbi, Agi Papu Pi, Christo Pi, Adugi Wakan, Luna Targani. Maramdi Karidamakta, Nasamita Padun Pamino, Mid Uba, Aduna Karagima, Matungi Yanam, the Mayamduki, and over the Khristagi. Christian Tinsilapam, I can't insulate Autograma, Karimta Tode, Maramdi Kuding Max in the Mau Pangadova, Nupa, Adugi, Maka, the Loinam Apisal. Do I need Bible Papa Matan the Katang Tamu Chang Yang Bolo and Paroi, Pratna over the Katang, Isorga White Hanaba Maong, the Tamoy Wakal Torok and the Pratna over Katang or Adubu Isori White Tower Matamsu. As you got in a carida. Autobataza Bichil in housing Dagi, Semdo Piba, Adu Taram Tam, Opamiamudum Organi. To open self to corrections from fellow believers. Simediana Mike says, saying the Kangse. Bible Papa Pratna to Apabane, family devotion Apabane, quiet time Apabane. Isagi Tawai Punzakana be them Honabukudimos in the Apabane. Other Taza basically now saying it seems like Thajabakudima, I Thajaba Karana, Lana Wakalkan Bazaga Amakale. Mother Isorna, I quote the Wang Ambibas or Isorna, I quote Mongona Zakana Bugidam decision of Base, I personal quiet time Kaktang, Adu Aine Pirate likes a Karakatang Palace in the Bagumna. Nothing. That is not what it is. Of course, God uses it. Isorna says, eh? Adu say, God uses our prayers for our growth, but mostly He used our fellow believers in the church. Singlupta labor Christian Singdo season. I could papu hanaba, I could pap semdok naba, Adu I could a Christian when nungsi hanaba, Isoben Masa Kang Nabagidamokta. God uses the fellow believers more than our prayers to see or to correct us. So godly Christians are easily corrected because they know they are weak.
Isor kang thajabasing sidi semdok podi am line to semdok pe mandi makoi sole ba khang man maram oira kan ma the pandu manga pada hum do kare thawai to masing do yai pe right now nang am sung aija hang ba wang se kai no nak semdok ya ba Christian la are you a correctable Christian asigi wang sidi khatang chapam tan bhap ta ro wang kara hangs isa isa ya hamdi missing na ingon dai asoi bahar kuma tamda ai thamoi kamain to hari ba asoi do han ngak thok na bon na or maram pi na bon na bra for example khra theng la pis maram pi na ba right kari dam theng la kari dam tarok tu maram han pi na defend on how am I receive criticism ani subadi Isori wagi matung ina pira kraba pauta khuding maksing adu ta sengna maki taraga ta sengna maki aigi punsida hongdo kraba karam jaga singli did I actually listen and change literally taking steps according to the counsel I received which is biblical counsel phangakan ai thokma explanation tawrakan adu oi ta ju har kan da lei thokna tama adu isori wagi matung ina chumna pira kraba pauta adu taraga adu matung ina punsi hongba leibra na ki punsida ahum subadadi thada bisil inaw singdagi singlu ki luching badagi khangdring mamangda ai mathu tare khamapaga pautak lobra do I seek biblical counsel deliberately and lastly isagi thamoi se yam minam chaw heba khangjabagi mapana atoba thajabisil inawga punsi hangdong na bagi punsi da hingbra knowing that my heart deceives me am I holding accountable with other fellow believers in the church just answering these few questions will answer the question are you a correctable Christian am I a correctable Christian kariguma hariba semdok pa yaba punsi asida nang amasung ahai punsi aigi punsi orba akhoi punsi orba nahaki punsi oida oiba targadi ngasing mi da pungning hongdo jaga amane aduga aikhoina tawgodo bu kaino prathana and that's my second application pray hai punsi hingna bi damakta nolluk-pa chakhot ana bi damakta aigi laitaba sing adu hena maik sing han bi na wi damakta we should pray kari na prarthana tawdis nang amsung na prabhu ai na mayek sing na udrib ai punsi ge jaga sing se uhan bi prabhu ai mioi bane aduga ai loina ma khangde aduga ai gi oiba aromba do khangan bi prabhu nungti nimit khudima ki nahaki nacha sing singlup asigi aduga nahaki nacha pa Khristagi mathau ta ba du ai bu hena khangba helan bi ai ithan tho tok ai punsi ai gi ka da ina khan wakal sing aduna chatpa punsi mahing du natana nahaki aningba mus nahaki mi sing gi mapalna chatmina punsi du ai bu chakon bi aduga ai gi thaja phata ai karam chaw ai gi napal chaw ba ai gi thamoi ai ngon da nga ai gi thamoi sidagi ai bu kan bi by humbling ourselves what we ought to do is to pray for help to see things clearly. Lord, help me to see things clearly where I still am not seeing. Help my blindness. Another thing to pray is to, Lord, remind me of my limitness that I am but a man. I have limit. I don't know all things. I cannot do all things. Lord, remind me and make me understand the need of Christ and His church. Save me from my secluded individualistic life, taking every decision in my room, in my thought, in my plan, and doing as per I please. Save me from this life. And Lord, help me to believe. Help me to believe your word. Help me to believe your promises. Help me to believe that you have kept me in this church with these few members to follow you and to make me whole. And to see Christ beautifully. Ubra, this is how we ought to do. This is how we ought to live. Thada bisila na sa ekoi prathna sa. Christ bu yengze matam da ekoi ithanana yeng mangamoy. Ekoi mit panghan biraba sing ni.
ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯃꯤ ꯁꯥꯝꯂꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯅ ꯎꯍꯟꯕꯤꯕ ꯉꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯟ ꯑꯁꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯆꯨꯞꯄꯒꯤ ꯀꯔꯤꯁꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣꯏ ꯅꯣꯡꯃ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯅꯣꯡꯃꯗꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯂꯣꯏꯒꯅꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯂꯧꯕ ꯂꯥꯛꯄ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯌꯨꯝꯗ ꯂꯧꯕ ꯂꯥꯛꯄ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯗꯨꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤꯅ ꯂꯣꯝꯅꯥꯗ ꯃꯇꯝ ꯑꯗꯨ ꯐꯥꯎꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯠꯐꯝ ꯁꯥꯡꯉꯔꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯎꯒꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯅ ꯎꯗꯕ ꯀꯔꯤ ꯑꯃꯠꯇ ꯂꯩꯔꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯅ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯑꯃꯒꯨꯝꯅ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯎꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯕꯁꯤꯡ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯀꯣꯔꯤꯟꯊꯤꯌꯥ 13:8 ꯄꯗ 12 ꯐꯣꯜꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯨꯁꯤ ꯃꯤꯡꯁꯦꯟꯗ ꯎꯕꯒꯨꯝ ꯎꯏ ꯑꯗꯨꯕు ꯃꯥꯏꯒ ꯎꯅꯔꯛꯀꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯗꯅ ꯈꯪꯉꯤ ꯑꯗꯨꯕు ꯑꯩꯕꯨ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯈꯪꯕꯤꯕꯒꯨꯝꯅ ꯇꯨꯡꯗꯗꯤ ꯑꯩꯅꯁꯨ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯈꯪꯖꯒꯅꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯑꯁꯤ ꯂꯥꯛꯂꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤ ꯑꯣꯏꯊꯣꯛꯀꯗꯕꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯕ ꯃꯤꯠ ꯄꯤꯕꯤꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯍꯥꯛ ꯄꯥꯡꯒꯜ ꯂꯩꯕ ꯃꯇꯤꯛ ꯂꯩꯕ ꯃꯁꯥꯌꯥꯅꯤ ꯃꯥꯅ ꯄꯤꯕꯤꯒꯅꯤ ꯁꯔꯒꯗ ꯃꯍꯥꯛ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯕ ꯃꯇꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯗꯨ ꯂꯥꯛꯇ꯭ꯔꯤꯕ ꯃꯇꯝ ꯑꯗꯨ ꯐꯥꯎꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯒꯤ ꯁꯣꯛꯄꯤꯕ ꯖꯒꯥ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯊꯦꯡꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯍꯥꯏꯖꯕꯗ ꯊꯥꯖꯕꯁꯤ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯄꯥꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯊꯦꯡꯐꯝ ꯖꯒꯥ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯁꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇ ꯈꯛꯇꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯇꯥꯡꯕꯁꯤꯡꯕꯨ ꯊꯋꯥꯏꯒꯤ ꯃꯤꯇꯥꯡꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯤꯡꯕꯨ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯎꯍꯟꯕ ꯉꯝꯃꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯔꯊꯅꯥ ꯇꯧꯁꯤ ꯏꯄꯥ ꯏꯁꯣꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯠ ꯎꯍꯟꯕꯤꯌꯨ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯗ꯭ꯔꯤꯕꯁꯤꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯗ꯭ꯔꯤꯕꯁꯤꯡ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯍꯟꯕꯤꯌꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯋꯥꯈꯜ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯖꯒꯥꯁꯤꯡꯗ ꯋꯥꯈꯜ ꯇꯧꯕꯗ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯌꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇ ꯅꯉꯣꯟꯗ ꯂꯥꯛꯆꯔꯤ ꯅꯍꯥꯛꯅ ꯊꯦꯡꯕꯤꯕꯒꯤ ꯃꯄꯥꯜꯅ ꯃꯤꯠ ꯇꯥꯡꯕ ꯅꯨꯄꯥ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯕ ꯃꯤꯠꯐꯝ ꯄꯤꯕꯤꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯅ ꯄ꯭ꯔꯚꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯕ ꯃꯤꯠꯐꯝ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯕ ꯖꯒꯥ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯁꯣꯛꯄꯤꯌꯨ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯊꯧꯖꯥꯜꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯠ ꯇꯥꯡꯕꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯐꯍꯟꯕꯤꯌꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯥꯖ ꯐꯥꯠꯇꯕꯗꯨ ꯅꯝꯊꯕꯤꯗꯨꯅ ꯃꯥꯡꯍꯟꯕꯤꯗꯨꯅ ꯅꯉꯣꯟꯗ ꯊꯥꯖꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯇꯝꯕꯤꯌꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯒꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯃꯉꯥꯒꯤꯗꯃꯛ ꯖꯤꯁꯨꯒꯤ ꯃꯤꯡꯗ ꯅꯤꯖꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯃꯦꯟ